Možete li prepoznati vašu najdražu celebrity osobu samo po glasu? Open Gangnam Style. Ubrzo ćete saznati. Ovo je Mask Singer. Dobro večer svima! Svaki tjedan poznate osobe nastupaju pod krinkom maske. A naši panelisti i vi kod kuće pokušavate pogoditi ko Viktorija Rađa je iza maske. Dudo Šimenc, znači 100%. U svakoj epizodi jedna maska nas napušta. Prošli tjedan Skini masku! Skini masku! ostavio nas je Galeb. Večeras naših 10 zvijezda ulaze u nove dvoboje i natječu se da zadrže svoju anonimnost. Dajte nam odgovore na ta pitanja, molit ću lijepo. Dalmatinka protiv Torpeda, Punjena paprika protiv Tintilinića, Ajkula Drakula protiv Meduze, Majka Zemlja protiv Licitarskog srca i Kiborg protiv Slatkača. Jako lijepo. Tko će preživjeti da se vrati na stage Mask Singera? Ja bih voljela slušati malo više tog glasa u životu. Najčudniji televizijski glazbeni šou ponovno je ovdje. A koga ćemo razotkriti pred vašim očima? Dobro večer svima, dobrodošli u Mask Singer! Znam da je show u kojem neke velike maske... Može da izvoli, hvala ti. Molim vas jedan veliki pljesak za moje Men in Black. I njihov identitet čak pogađaju. Htjedoh reći, znam da je show u kojem dolaze neke velike maske, elaborirane i onda pjevaju neke velike hitove tu na pozornicu. Pomalo apstraktno, možda čak i malo bizarno, ali mislim da ne pretjerujem kad kažem da smo se već pomalo i zaljubili u njih, jel da? Jel vam se sviđaju naše maske? Dajte malo pljeska, čuju vas oni u svojim tajnim sobama. Jače, malo jače. Svi pogađaju tko je pod maskama, društvene mreže gore, i Facebook, i Instagram, i TikTok, svi imaju neke svoje prijedloge. Međutim, da li ste u pravu ili niste, možete sa sigurnošću znati tek na kraju svake emisije kada jedna maska skida masku i otkriva svoj pravi identitet. Do tada uživajte, pogađajte, pa kud puklo, puklo. Može? Mi pogađamo iz gušte, jel tako, iz zabave, no postoje tu neki ljudi koji su čak i ugovore potpisali kako bi pogađali identitet ljudi pod maskama. To je naravno naš panel detektiva. Dajte nam veliki pljesak. Bravo, Borko. Bravo, Borko. Bravo. Bravo, Borko. Bravo. Pozdrav ljudi. Pozdrav. Jeste li dobro danas? Nikad bolje. Nikad bolje. Šta se događa na društvenim mrežama? Gore, to smo vidjeli svi, i Instagram, i Facebook, i TikTok. Svi imaju neke svoje prijedloge ko bi mogao biti pod maskama. Ima nekih imena, moram reći, koja se ponavljaju za određene maske, ali ima i nekih ideja koje zbilja ne bi mi pale na pamet, a djeluju vjerojatno. Ida, jel pratiš šta kažu društvene mreže? Ja nisam ni trebala pratiti društvene mreže, ja sam u inbox dobila toliko imena da više ne znam ni ko sam ja, ko je po tim maskama. Ida Prester! Podsjetit ćemo te, Ida, svako toliko kosi da ne bi bilo problema. Borko, kakva je situacija u tvom inboxu? Pa ovako... Nemoj u detalje. Čak mene zovu ljudi i kažu ej, i nazovu me i onda mi krenu govoriti tko su ljudi pod maskama, a ja to ne vjerujem jednostavno. Ja mislim da to mene neko zeza, da me to ljudi sa RTL-a zovu i da me namjerno žele odvući na krivi trag. Provjeravaju jesi li odgovoran. 100%. Uglavnom, javljaju se ljudi zaista i što kaže Borko i na ulici nam baš govore.
Kao, je li to majka zemlja i to, da, razumijem. To da mi znamo, a ništa ne znamo. Antonija, kako je kod tebe? Prvo, ti si toliko ispalila imena do sada, da je li ti onda ta imena koja se pojavljuju na društvenim mrežama možda bude inspiracijom? Misliš, da li mi prijete ta imena koja Ne, nego da li ti pomažu? Pa znaš šta, ja mislim da je sa ovim šovom jednako kao svi mi koji doma gledamo na TV-u kvizove znanja. Na kauču svi sve znamo. I kako on to nije znao? Kako ona to nije pogodila? U svakom slučaju misli svako da je nama lako, nije. Evo, samo ću to reći. I zbog toga jedan veliki pljesak za ovaj napačeni panel detektiva, molim vas. Ostalo mi je još samo objasniti vam kako će današnja emisija izgledati, pošto će se malo razlikovati od prve dvije. Danas ćemo sve maske iz prve i druge emisije spojiti u pjevačkim dvobojima. Vi ćete nakon svakog dvoboja glasovati. Ona maska za koju glasate da ju želite gledati dalje ide dalje, a ona druga će sa svim preostalim gubitnicima iz dvoboja doći ponovno ovdje na pozornicu, izložena vašem strašnom sudu, i ona jedna maska s najmanjim brojem glasova večeras će otkriti tko je. Jesmo spremni? Jesmo! Sve smo ispričali. To znači da je vrijeme za prvi pjevački dvoboj. Ovaj dvoboj bit će dvoboj između one prave, elegantne ženstvenosti i alfa mužjaštva, mogu tako reći, između Dalmatinke i Torpeda. A da nije sve tako crno ili bijelo kada je ona u pitanju, dokazat će uostalom ona sama. Pozdravite Dalmatinku! A ko je Dalmatinka? To ne mogu nikako skužiti. Elegantna kao i uvijek, prekrasno izgledaš i zračiš ženstvenošću. Hvala ti puno. Dalmatinka će danas svoje zube pokazati njemu. On je pravi rocker s pravim rockerskim manirima. On je Torpedo! A meni se čini da je još narastao. Vidi ga koliki. Malo je danas eksplozivniji. Čekaj. Jesi mi htio ruku poljubiti? Ruku si mi htio poljubiti. Jesam rekla da ima manire. A kak je ovaj zub super. Kao da se neka energijica tu dogodila. Ja mislim da ovaj Torpedo nije to isti čovjek. Dobrodošao. Ovo nije isti čovjek. Ljudi, Popravio I šta nije drugi zub mu falio, ne ovaj? Ne, baš ovaj. I taman sam mu htjela reći, pa jer nisi to riješio od prošli put. Da. nema veze, dobro. Ne vidi se ništa više. Dalmatinka će pokazati zube na nekome ko nema sve zube na broju. Molim vas jedan veliki pljesak za naše maske. Prva će u dvoboju pjevati Dalmatinka, no prije samog nastupa ide jedan prilog prepun tragova koji vam mogu pomoći otkriti tko je ova prezgodna pesica. Dalmatinka. Dalmatinka je neka opaka zavodnica. Dalmatinka govori sve. To je Dalmatinka. Možda je to ljuta suparnica Jelena Rozga koja glumi da je sebe. A možda je sam i Jele, ko zna? Mogla bi biti Jele, dobro si ti rekao. Svaka Dalmatinka voli kuhati. Proučila sam sve poznate kuhinje svijeta i napravila svoju priču. Pa ima kuhaču, kuha. Nešto kao dalmatinsko-bosanska kuharica za povremene vegetarijance s mirisima SAD-a. Opet Bosanka, Kao Esad iz Bosne. Prije kuhanja naravno malo prošećem rivom. Do pijace da kupim sve što treba. Dalmatinke su temperamentne kao ova latino pjesma koju sam vam pripremila večeras. Sad me zanima kako će biti. Mene ne zanima. Mene baš zanima. Mene jako, ja volim pse i volim Dalmatince. Kog ne zanima van. Jeste primijetili da ima buhe? Šutite. To je neki znak. Da.
Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try, do that conga beat. Ja se Rozga tako kreće, ne bi rekla. Kako naopak ovako kad gledaš? Probaj gledati. Ozbiljno. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try, do that conga. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try, do that conga beat. Znaš šta, prošli put je bilo savršeno, a sad je bilo savršeno i još malo seksi, čini mi se, a? Je, jako je slatka. Slušam. Dalmatinka je digla ljestvicu jako visoko zadnji put i svaka čast što ju je dosegla i večeras. Ja sam zadivljena sa nastupom i sa odaberom pjesme. Gloria Estefan, Konga, bravo, bravo. Malo smo još ušli dodatno u ljeto. Sve se zna. Sve se nema. Ona se skradala, do šminke je išla. Ne, ja kupujem vrijeme, ako već ne znam ko je ispod maske, da bar znam koja je pjesma. Zašprehala si nas, rekla bi se kao... Pokušavam, da. Nešto mi se učinilo prije, onako, u ona davna vremena kad smo bili prošli tjedan, mi se činilo da je možda ova jedna isto Dalmatinka, ali sad vidim... Kakve veze ona ima s Bosnom i kuhanjem? Da, i sa Esadom. I sa Nešvilom. Da. Ne, super je što ona u prethodnoj epizodi je savršeno iskopirala Severinu, pola nas smo bili sigurni da Severina, a sad je odjedanput pokazala... A sad je Gloria. Sad je Gloria. Znači, neko je stvarno ko ima puno iskustva na sceni i mislim da već imam neko ime, ali neću odmah reći da se ne zeznem. I ja isto. A šta ćemo raditi s vama ako nećete imena govoriti? Daj nam još malo od nje. Hoćete još malo? Da, neki hintić. Želiš nešto? Da vidimo da ajde, može. Ajde. Limun jedem ko naranču. Limun jedem, cijelu. Znači, šta jedeš sa korom? Ne koru, nego onako kao guli, kao naranču i kao... Pa ja ne znam nikog u familiji koji jede, a ne da znam. Limun, naranča i Dalmacija, znaš da šta to meni baca? Na pipi, na pipi. Jel tako? Kako se zove ona iz... Ana Saso. Kužiš ti, to je sad novi moment. Ana Kamen. Da, čuj, sve je moguće. Evo, ja ću biti hrabra pa ću reći ovako. Iako je hint u videu bio SAD, ja ću reći Emilija Kokić. Dobro. To je jedno ime. Legitimno. Ajde, bit ću danas nježna prema vama, pa ću reći barem 2, ako ne 4, ali svi mi dajte neki. I da je rekla da ima. Ok, ko super pjeva, Dalmatinka je super kuha, ima i psa, znači sve te neke hintove koje sam sad uspjela povezati. To svi imaju Dalmac. To je po meni Viktorija Rađa. Samo da vas pitam, zašto se uporni u tome da Dalmatinka? U pitanju Dalmatinka ima maske. A vidiš, dobro nam kažeš. Ali ja svakako moram odbaciti te tvrdnje da je to Emilija. Zašto? Baš zato što ja prepoznajem stvari. Tako je. Ako već Dalmatinka, i ako kuha, ako pjeva, onda vidim i po koljenima da je to Doris Dragović. Po kretnjama. Kako po koljenima? Po koljenima jer imala u spotu Željo moja davno... Koljena. Takva koljena. Obila, lijepo. I tamo su prolazila, kočija je prolazila, jel tako? Jel da je kočija bila? Pa gledaj, nisi bez veze ovo ispričao, samo ne znam jesi li u pravu. Fali mi još da mi Enis kaže neko ime. Znaš ti šta? Ja mislim da bi trebalo vidjeti samo
ko ispred kuće ima posađen limun. A da nema plodova, a bez plodova. Jer je sve pa da fale plodovi. Pa da fale plodovi. A da je želja, ne vjerujem da je neko... Je limun spada pod plodove mora? Kuha, da, spada, pa to je plod mora. Da kuha nešto i da to ima bosansko-hrvatsko. Nikad dalje od rješenja nisam bila kad slušam. Onda nema smisla da vas mučim dalje, jer imam dojam da 4. ime neću moći dobiti, ali evo, prezadovoljna sam i sa 3. Dalmatinko, bila si savršena kao i prošli put i čak još i malo bolja. Hvala ti puno, vidimo se jako brzo. Adio! Adio! Panel detektiva vjeruje da bi jedna od ovih poznatih osoba mogla biti Dalmatinka. Što vi mislite? Znam da će možda biti pretjerano, ali neću moći prestati cijelu emisiju. Jedva čekamo vidjeti što nam je pripremio Torpedo. Sorry. Sa srcem sam se odmah zavolio i tu se odmah rodne neke iskre. Očekujem da ću imat za svoju muškost lika, da će se žene koje izvodili u šovu dosta interesirat za mene. Ovo mi je jedna od najtežih maski. I znao sam, kada budem izao želju moja, da će to biti jedan fantastični show, jer je tu kompletno djelo, tu sam ja dao sebe sa osjećajima, tako da to je jednostavno bio jackpot u ovoj emisiji. I publika vidi da je Torpedo lepeza muškosti, ali i osjećaja u jednom. Lepeza muškosti i osjećaja. To si ti, Enise. Već sam rekao da sam narodni pjevač, volim piti i ljubiti, a najbitnije je ostati dite. Takav ću i ostariti. Volim kad sam na listi naroda, volim kad me zaokružite. Zato glasaj narode za mene, jer ja sam vaše najjače oružje. Nadam se da nije zahrđao zadnji put. Ma lažeš? Minea! Sladak si za mene, kao šlag i šumske jagode. Zgodan si, opasno, i Hollywood bi ti osvojio. Djevojke uzdišu, ma bilo gdje da tebe susretnu. Tvoj je film, stil James Dean, 100 put se na tebe zapalim. O sugar honey, dečko moj, medeni poljubac je tvoj. O sugar honey, dečko moj, za tebe čuvam jastup svoj. Za tebe čuvam jastup svoj. O sugar honey, dečko moj. Tiho na prstima, šuljaš se po mojim mislima. Kradeš mi snove ti, ne mogu do jutra zaspati. Grliš me, ljubiš me, ali ne A samo da frajera ide. Čeka, to hint. Onda znam ko je. jer je to za mene prerano. O sugar honey, dečko moj, medeni poljubac je tvoj. O sugar honey, dečko moj, za tebe čuvam jastup svoj. Dao si nam zamisliti kako bi svijet izgledao da je Thompson odabrao drugi žanr. A još sumnja, možda si Marko ispod ti. Šta kažete? Ja želim iskreno čestitati Torpedu. Jako me zanima ko je ispod ove maske možda najviše od cijelog šova. Pazi, neko bez jedinice, obučen kao Torpedo, na rubu da je Tiho Orlić da pjeva Good Boy. I da nas zavađa tu na stage-u.
Bravo, odličan nastup. Ovo zavađanje nas i publike, to se... Da, pokazao nam je svoju unutrašnjost. Da, svoju nutrinu. Da, bravo. Ja sam spremna platiti ozbiljne novce produkciji da mi kaže ko je Torpedo. Možemo odmah se početi dogovarati jer bi ja ubacila koju jer ni ja još uvijek ne znam koju, ako imam neke sumnje. Užasno je zbunjujuće. Hoćemo im pomoći malo? Ajmo, daj, reci. Profrfljaj kroz nedostatak zuba. Torpedo sam ja, ali Torpedo je moj susjed. Torpedo sam ja, Torpedo je moj susjed. Koji je to kvart? Neki rokerski kvart. Ovako, Ljubavi. Ja mislim da je tu, ako ide na šarm i to, razumiješ, da to malo baca, pa malo bosanski, pa malo ga baca, pa tamo ga vamo, da može biti Zele Lipovač. Zele Lipovač... Je to ime ili mjesto? Tako je. Mjesto u Primorju. Evo ga. Gitarista, razumiješ, to može biti ta, recimo. Ja moram priznat da, za razliku od tebe, Antonija, nekako ne bi uopće htjela znati koje, htjela bi da Torpedo ostane lik koji će nastaviti postojati na našoj estradi, kužiš? I koji će nas proganjati, znači dok u snovima. Evo, nek Torpedo ostane zadnji, kao što si rekla, ali da i onda konačno skine tu masku, jer ću si kožu poderat ako ne doznam ko pjeva Mineu, ali onako kao Alenisla. Držim je. Evo, samo ideje idu. Meni je samo važno da Torpedo bude deaktiviran prije sezone ljetne. Da nije... Može, dogovor, riješeno je. Torpedo, deaktiviraj se u backstage-u. Hvala ti puno, bio si savršen. Publiko, pozdravite ovu opasnu napravu. Sad već malo manje opasnu. A mi saberimo misli i dijela našeg panela detektiva. Šta su ono sve rekli? Panel detektiva misli da bi se netko od ovih celebritija mogao skrivati pod maskom Torpeda. Što vi kažete? Prvi pjevački dvoboj je iza nas. Jesu bili dobri? Jesu! Sad ću vam napraviti problem ako ga niste do sada imali. Pozvat ću ih oboje ponovno na pozornicu. Vi glasujete koja maska ostaje, a koja će još malo morati strepiti u neizvjesnosti. Velikim pljeskom pozdravite Dalmatinku i Torpedo! Ne bih vam bila u koži. Ovako dvije izvrsne maske i ovako dvije izvrsne izvedbe, no život je sve osim pravedan. Dakle, draga publika u studiju, vi ste nam jako važni. Vi ste ti koji ćete iskazati svoje želje i reći koga želite da ide direktno dalje u natjecanje. Glasovanje kreće sad. Imam rezultate. Publika je odlučila da je ova maska sigurna od ispadanja i da ovu masku gledamo već u idućoj emisiji. A ta maska je... Dalmatinka! Čestitamo, bila si izvrsna, možeš odahnuti. Lijepi pozdrav, moram se posvetiti ovom koji je dobio malo manje glasova. To je Torpedo. Slušaj me, nemoj plakati svoje radioaktivne suze, molim te. Slušaj, ovaj put, prošli put sam vas slala da odete u backstage. Ovo definitivno nije Hrvoje. Slušaj, prošli put ste išli u backstage pripremiti se za drugu izvedbu. Ovo sad i vama ponavljam, nema druge izvedbe. Samo na kraju sve maske koje su bile, ajmo reći, malo lošije u dvoboju, će biti ovdje ponovo na pozornici. Molim vas jedan veliki pljesak za Torpedo.
mi idemo na drugi dvoboj današnje emisije. Jesmo li spremni za nova dva nastupa? Moram reći, bit će to jedna od najslađih maski koje imamo, a to su punjena paprika i Tintilinić. Prošli put je odradila 2 izvedbe i uspjela se spasiti. Vidjet ćemo što će zakuhati danas, to je punjena paprika! Ajmo da vidimo papriku, da li je i dalje svježa. Nakon 3 dana je najbolje. Ali ovo je sad 7. dan. Preslatka si, dalje nisam dokučila tko je ispod. Budi odlična večeras i pazi da ne zagoriš, koja loša šala, jer stiže nam vatreni Tintilinić! Da, moja Alemka lijepa. I vidiš da se isto se giba ko Alemka. To su ti bokovi. Ovo je nakon 5. doze. Kakva kombinacija! Ovo su možda među najslađim maskama, mislim, ne bih htjela ništa reći o ostalima, ali tako sam vidjela po vašim komentarima. Jel jesu? Da! Tintiliniću je i dalje nosična, jesu? Odnosno nije. Paprika se i dalje ne smije naglo okretati, pokaži im kako se okreneš. Tako. Teško nam je na probama. Svakako. Drugi pjevački duel kreće između punjene paprike i Tintilinića. Kako bi vam bilo lakše, ide prilog sa puno tragova punjene paprike. Sve je bilo krivo, ali skužit ćete šta sam htjela reći. Znači, uživao sam. Ko pravo punjenje od paprike sam bio unutra. Baš sam uživao, To bosanski, ti si... Da, kao da je bosanski, da. Trebalo je jako puno hrabrosti za reći da, ja želim masku punjene paprike. Druga pjesma mi je bolja jer je stranska na engleskom. Težak si jako, papriko. Baš se neki zafrkant i dosta si na zafrknu. Mislim da sam gledalca osvojio stilu. Pusti modu! Neko ko voli Čolića. A gle, ima i mrkvu. U stilu sam sve naučio dok sam radio u Njemačkoj, jer ako neko ima stila, da onda je to Švabo. Ja sam gastarbaj. To je bižuterija. Poslao ti mene moj stari u München da radim struju i zaradim koji dinar. Radi struju, znači neki elektrotehničar. I ja tamo spajao kablove, šrafio, vario, ali nema ti meni doma u glonca. Šta ti vrijede marke kad fali raja? Svi moji iz škole tu ostali, i luk, i patliđan, i tikca. Rekao ja sebi, aj ti fino kući, ne sti dinsat po Njemačkoj na crno. Večeras očekujte veliki spektakles, dakle jednu nisku lepezu prekrasnih osjećaja i pjesama, jer pjevam ovu novozelandsku pjesmu Gadni Style. Ganga Style, da vidimo. A on je zafrkat neki. Ajde. Da čujemo mi to. Ajde da vidimo. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Kopihanyane jojulani pumpyangane joja Bamio miuna shimyan kugo jiminane joja Garum panjani no don joja Yanu sana he Najenu nona pasado hanjo sana he Kopishiki dojo ne washave yu sana he Bamio mashikani tuju kono sana he Galo sana he Galantero sansumo
Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 open Gangnam Style. Gangnam Style. Ovo je malo ko suvremena verzija Konstrakte. Sexy lady. Op, 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 open Gangnam Style. Sexy lady. Op, 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 op. Bravo! Jako dobro! Dobro je, dobro je. Jako dobro. Šta je ovo bilo? Ovo je bilo genijalno. Vam se sviđa? Da. A ovaj miks Ladarice plus Gangnam Style. Ja znam šta je ovo bilo. Kako se obratiti potencijalno, kako izreklamirate Đakovačke vezove ili Vinkovačke jeseni ekipi na Zrču? Ovako. Savršeno. Bravo. Ja imam Paprika koja pjeva i pleše Gangnam Style. Ja mislim ako moji klinci koji inače gledaju ovako svaku epizodu, ako sad ne počnu jest povrće, onda ne znam kad će. Bravo, Paprika, hvala. Ono što sam primijetio u nastupu, ali to se i samo, ne mogu se oteti dojmu, kako je jedan naš bivši premijer rekao, da je to jedno prijateljstvo Narodne Republike Kine i nas ovdje. Da li je osoba uopće iz ove zemlje? Ili je iz neke druge zemlje niklo? Misliš možda iz Jugoslavije? Pa možda iz Jugoslavije, ne znamo. I je li to donijelo možda neki novi prijedlog, Borko? Trebalo bi vidjeti, da, ne znam, trebalo bi vidjeti, punjena paprika najviše se boji noža i vilice. Trebalo bi je malo podbosti da vidimo... Da, jer na prvom nastupu je imala žlicu, to je dosta pitomo. Nož i vilica bi bili opasniji, sačuvali smo te, ne brini. Ali ja trebam ime. Evo ja imam ime, znači ovako, definitivno je stranac. Čuli smo već po govoru, nešto spominje Bosna i Hercegovina 100%, barem dijelom otkad je to stranac? To su naši, samo mi ne budi stranac. Aj, dobro, evo, administrativni stranac. Upravo to. Spominje se u videu Njemačka. Ante Keš u svojim pjesmama je spominjao iseljavanje, bla bla. Ja kažem Ante Keš. Ante Keš? Da. Dovoljno ruralan, a opet dovoljno malo i progresivan u tom glazbenom. Što nije on visok? Ti nosiš štikle, Antonija, nemoj sebe podcjenjivati. Maje. Nije to malo, to je Blanka Vlašić štikla što se mene tiče. Prema tome, dovoljno je on visok. Dobro. Da vam dam trag još jedan. Da, molit ćemo. Lijepo to. Molim te, još riječ dvije. Ko malog me opala struja, Ko malog me opala struja, o posljedicama ne pričamo. Pa, posljedica komotno može biti Ante Keš. Onda je Ante Flash. Mene ovo užasno zbunjuje, jer ja iz ovog sveg što sam ja čula, znači da je neki elektrotehničar, da je bosanac, da je očito osoba bez ega, jer čim je neko, znaš, hoće si birat masku, mogu biti Paprika, znači neko ko je jednostavan. Jedina osoba koju ja znam je opet Sena M. Ja bih volila da se vrati Sena. Sena M2. Publiko, ja bi vratili Senu. Gledaj, mi nismo nikad rekli da maska koja se otkrije, da osoba koja je ispod se ne može vratiti. Nemoj, molim te, nemoj nas bunjivati još dodatno. Enis. Imam par imena, ali mislim da bi moglo biti jedno od imena, a da je ovo što vi kažete preko granice. A opet da može proći. Pa reci. Opet da ima dokumente. Goran Bogdan. Nemoguće, nikako, nema šanse. Tišina, ljudi. On priča koji treba. Nema šanse. Zato što on zna pričati koji hoće jezik i onda on navlači. A Hercegovina je poznata, ali tako da smo svi, imamo roditelje u Njemačkoj. Tako da ja zaista, evo, mislim da bi to mogao biti tako zabavan, duhovit jako dobra ideja. Moj brat Goran Bogdan. Brate, Gorane Bogdane. Nemoguće. Šta da ti kažem? Publiko, dajte vam veliki pljesak za ovaj fantastični nastup.
Papričice, ti možeš ići, ali opet pazi da me ne srušiš kad se okreneš. Dobro, čekaj. 3, 4... Ide on. Izgleda da je Papričica dosta lijepo inspirirala naš panel detektiva. Palo je tu dosta imena, saberimo koja. Naš panel detektiva misli da je paprika punjena jednom od ovih poznatih osoba. Što vi mislite? Sljedeća na redu je maska koja je u prvoj emisiji zapalila publiku. Sada ćemo pogledati prilog o jednom od najslađih, a to je Tintilinić. Ali nakon reklama. Super mi je bila biti na pozornici, zato što sam bila ispod maske, a inače imam veliku tremu, tako da je maska zaštitila od treme. Definitivno se radi o ženi. Samo ću to reći. Ali ja nisam baš sigurna. Nije mi problem što sam izgubila u dvoboju, zato što sam siguran da su me ljudi samo htjeli čuti još jednom. I to spada u najdražu masku. A preslatka je. Mislim da je žensko definitivno. Spominjala je krv. Mislim da je to ipak medicinska struka. Iduća 2 tjedna su ključna! Sanjala sam kako ću jednog dana postati jedan od najboljih, što i jesam. U jednom trenutku izgubio sam skoro sve. Kao i svaki pravi Tintilinić, nakon gubitka sam se uzdigao i postao još jači. Doću vam pokazati i večerašnjim nastupom. Ja i dalje vidim ciklu, a i kap krvi od kad si ti rekao da je Alemka. Slično se kaže i cvekla. Sad slušajte vokal, po vokalu ćemo dosta da skužiti. Sad slušaj engleske kako izgovara. Never know how much I love you. Never know how much I care. Fantastičan glas. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to opet bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Now you listen to Pa svi pričaju o Dalmatinki, a meni su ove noge najbolje. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When we kiss them, fever, if you leave, you learn. Fever, till you sizzle, oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Tintilinić ide još jedna, obećavam, zadnja loša fora, nije izgubio svoj žar. Dakle, očekivali smo od tebe opet nešto vrckasto i veselo i onako domaćinski, a ti danas nekako smooth, sve seksi, malo, šta kažete? Znači, nastup ponovno fantastičan. U prvoj epizodi smo komentirali svi ovdje u panelu da je glas wow i osobo draga, ženska osobo. Misliš? Jesi sigurna? Apsolutno. Ja mislim da meni je beskrajno žao što se ti u životu ne baviš glazbom.
A kako ti to znaš? Zato što znam. Ja znam ko je Cikla, vama Tintilinić, meni i dalje Cikla. I ja bih voljela slušati malo više tog glasa u životu. Evo. Pa dobro, hoćeš nam reći kojeg glasa? A ja, reci. Ajde, reci, ne srami se. Znači, klubovi su mi rekli puno, ali u biti ništa. Prepoznala sam glas. I po glasu, da moram se kladit, mislim da je Ela Dvornik. Ela Dvornik. Ne, nema veze. Ma kakvi? Danijela, nema šanse je to Danijela Dvornik. Nema šanse. Ne, Ela. Ma nije ni Ela, ne može, nikako. Danijela je jedno, ja znam Ela je Elu, drugo. znam je, ljudi moji. A ko onda je, Borko? Pa ne znam, meni je... Ne, ovo je kao, vidi me, trebao bi me prepoznat. Pa da, pa zato i kaže, mi se znamo. Mislim, njegove medicinskoj teoriji ide u prilog to što ona pjeva o temperaturi, o fever, što izgleda kao kapljica krvi. A da ne kažem da je možda i to posljedica 5. doze. Booster! Da, booster. Da. Hoćemo još jedan clue, jedan mali trag prije nego što mi kažete ostale imena. Može, reci Tintilinić. Ja sam Tintilinić. Pa ne treba se ništa drugo reći. Ja sam Tintilinić. Ne, jako seksi, jako nježno. Ja mislim da ako nije Ela, moj jedini hint bi mogao biti da je to Simona Gotovac. Pa ona nije nikad posrnula. A ne znamo kako pjeva. Ona sad pjeva duhovnu glazbu. Super si, ali jedva čekam vidjeti komentar i Simone i Jele na ovaj tvoj komentar. Evo, jedva čekam. Enis. Pa ne, ono što sam ja primijetio, a to je da je osoba koja dominira scenom, tako ću reći. Prvo, ja ne znam kako Ela pjeva, pa da bi ja mogao reći to je ona 100%. Ne pratiš je. Pa jel pjeva inače? Pjeva odlično. Tu i tamo, izvrsno. Zapjeva tu. Sad će je zaprati. Evo, istog trena. Sad će nju zaprati. Da se nešto dobro izrodilo iz ovog šova. Ako ona mene zaprati, znači nije. Eto. Zaprati ovo. To je to. Može ti inače, Enis, dosta Instagram pomoći sa idejama tko bi mogao biti. Ljudi stvarno daju genijalne prijedloge. Ako ste završili, ja ću Tintilinića, koji je sam rekao ja sam Tintilinić nekoliko puta, poslati iza pozornice, jel može? Ili ćeš ipak reći nešto još? Samo evo, žena mi odgovara. Znači nije. Miševi jedni, nemate, prihvatila me sve. A ko onda ako nije ona? Još ti lajka slike? Ne znam. Na kraju će biti Danijela. Sad smo full u problemu. Sad smo baš u problemu. Ništa Tintilinić, odi ti fino. Mi ćemo tu dumati i razmišljati. I nemoj zapaliti nešto tamo iza, molim te. Možda nam i publika malo pomogne i da još neku ideju. Vidimo se jako brzo, zvaću te natrag, može? Ćao Tintilinka! Osim imena Ele Dvornik, palo je tu još nekoliko imena. Pogledajmo koja. Nije im nimalo lako. Naši detektivi misle da bi ove poznate osobe mogle biti Tintilinić. Što vi mislite? Došao je i taj tužni trenutak. Morat ćete ocijeniti ovaj pjevački dvoboj. Jesmo li spremni? Pozdravite Punjenu Papriku i Tintilinića! Mam osjećaj kao da mi zagrljaju. Dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi. I to vam je to. Ovako dvije slatke maske, a jedna će ipak morat dobiti malo više vaših glasova. Što znači i ova druga malo manje. Dakle, ponavljam još jednom. Glasujete za onu masku koju želite da direktno danas nastavi natjecanje. Glasovanje kreće sad. Imam rezultate. Direktno dalje ide. Tintilinić! Čestitamo Tintiliniću, bravo! Evo ti 5, bravo!
možeš ići rasterećeno i opušteno. Papriko. Ne znam šta se dogodilo. Šta se dogodilo da Paprika ne ide direktno dalje? Ali nekako imam osjećaj da ćeš ih oduševiti poslije. Kad sve maske preostale malo loše iz dvoboja ostanu ovdje, da će nekako ipak ćeš im se uvući u srce, jel da? Dajte jedan pljesak za Papriku i pazi kako se okrećeš. Možeš ići. I jesmo spremni za sljedeći pjevački dvoboj. On stiže iz morskih dubina. To će biti Ajkula Drakula i Meduza. Čak i među morskim psima on je malo prevelik za svoju vrstu. Još kad je ovako povampiren, ne znam što bih vam uopće rekla. Pozdravite Ajkulu Drakulu! Jel on još narastao? Je, on je... Čitav momak, Boga, vidi se baš da je... Pa dobrodošao, ali stvarno, imate u visinu. Bez obzira što si velik, svejedno se čuva, jer stiže ona. Pripremite se na putovanje 20.000 milja pod morem, ni Žil Vernju ovakvu ne bi zamislio. Stiže Meduza! Dobrodošla. Lakše malo. Peckate. Vidi ih. Kakav će ovo biti dvoboj? Morski dvoboj. Morska bitka između Ajkule Drakule i Meduze. Primijetila sam, jeste vidjeli da Men in Black nose krakove kad dolazi u studio. Ok, pred nama je treći pjevački dvoboj. Jesmo li spremni za ove izvedbe? Dajte malo pljeska. Red je tako. Prvi će nastupati Ajkula Drakula. Ova ekipa smora ovika oduševi publiku. Prvi nastup Ajkula Drakula, da vidimo što je o sebi rekao u prilogu, makar reći ću rekla, jer me Antonija Mandić podsjetila, imamo i Blanku Vlašić. Nikad ne znaš, visina je tu. Iznenadio sam se da sam protiv majke zemlje, ali se nisam iznenadio da mi majka zemlja pobjedila. Ajkula Drakula. Čuo se buč, bač, boč, U prvoj pjesmi sam ih uspavao, a u drugoj sam ih razbudio. Ovo je bio super nastup. Baš je bili dobar part. Ja znam zašto sam ja došla u ovaj show. Druga maska koja je sigurna od ispadanja je Ajkula Drakula! Kakva drama na samom kraju. Ljudi moji, je li to moguće? Sve sam radio za publiku. Za sve. Tko me pokušao ugroziti, krvi bi mu se napio. S kime nisam, taj me se boji. Tko mi se približi, pokaže mu zube. Mačke i John Wayne. Ali iz Ajkule Drakule skriva se neko srce. Negdje na dnu srca duboko u meni nešto me tjera, ej, tebi kao ženi. Negdje na dnu srca nešto me veže i što sam stariji, bit će mi sve teže. Za nastupe se uopće ne pripremam, ja sam rođen spreman. Ovo po visini mi se čini kao da je u tu dvoje ljudi. U ovom kostimu dvoje ljudi. Misliš da je tu Luka i Vuco? Ovdje je dvoje ili troje ljudi u ovoj. Radi možda. I to uzvižno. Uzvižno. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, pa mi fati, ay arriba, ay arriba, por ti seré, yo no soy marinero, soy capitán,
necesita una poca de gracia, pa' mi patria, y arriba, y arriba. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, pa' mi patria, y arriba, por ti seré, bamba, 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 bamba. Hvala ti. Kako je zadovoljan svojom izvedbom. Smijem skupiti suvenire za detektive. Ne za tebe, tebi je, nemoj se ljutiti, nisam ti to htjela reći, ali glava ti je malo prevelika. Detektivi, uzela sam vam suvenire. Odmah, krasno, hvala. Nikola. To ti je Nikola, ne moraš pogađati. Ja sam, ljudi moji, ubijeđen. Sad kad gledam i sve sam povezao, sve sam skonto. Ajde, to čujemo. Jer mnogo ljudi mi je to i pisalo. Evo ti odmah pokal. Bravo, pogodio si. Hvala ti, hvala. Hawaii. Hvala. Nema. Donki najbolje stoji. Jako, jako lijepo. Uklopilo se. Diglo ti je kombinacija. Govorili ste, kolega, što? I sasvim sam uvjeren, jer i potvrdili su mi mnogi komentari na Instagramu, jer sad su mi evo pisali. To je, vjerujte, zbog ovo Ajkula, voli da pliva, a visok, a on je Dudo Šimenc. Opa! Bravo! Jer i meni ljudi kaže visok, razumiješ, za Afrikant voli scenu, Dudo Šimenc, znači 100%. Da, bravo, ima logike. Ima skroz. Bravo. Bravo. Evo, gotovo. Čekaj, sad ti, ne. Brani se. Stalo ne. Ne, nego moram reći, mene jedna stvar se ovdje zanemaruje, kolega. Koja? Ako idemo dedukcijom, on je i Drakula, znači da je grof, znači plemičko porijeklo, možda su to Karađorđevići, možda su neki naši, ovi Fran Krsto, ali oni su bez glave. Frankopani, oni nemaju glavu, tako da moramo ići i u tome. Zube ima, zašto su oni kosturi plesali? Dajte nam odgovore na ta pitanja, moliću lijepo. Ajmo mi sad ovako, malo racionalno, bez zezancije. Ovo je bilo full racionalno, pa. Moje nije bilo racionalno. Ja tražim da me se zaštiti. Kao moja ideja. Ne, ovo je bilo argumentirano. Pa kao ne bi mogao Dudo Šimenc kao tako, kao na scenu. Znaš šta, čini mi se prevelik, tipa, ovo je meni više Stojko Vranković nego Dubravko Šimenc. Stojko Vranković? Da. Stanite dok još možemo. Dok još stojimo. Možda su oba tjeruma došli. Imaš još koju riječ, dvije, molim te za naš panel. Ajde, otkrij nam se. Sad kad kažem... Lopta je okrugla, naučio sam u cirkusu. Kako? Lopta je okrugla, naučio sam u cirkusu. Kakav sad cirkus? Pa nije morao ići u cirkus da to nauči. Mene zbunjuje to što on kad priča, ja pokušavam uvijek po glasu. Ko je iz cirkusa, maj? Da, čekaj, razmišljati cirkus, ja ću se vratiti na drugu varijantu. Kad on priča, meni zvuči kao Ivan Šarić. I po visini je Ivan Šarić. Dobila si pljesak. Ali, šta kažeš? Nije ovo Ivan Šarić, nema šans. Moram reći da svakako to nije Šarić. Ova je duhovit. Ovo je duhovit. Znači Šarić, pa Šarić. Ajmo, cap. Imena. Morko, ime. Imena. Ne mogu reći. Veto znači. Veto, dajem veto. Antonija. Kako znaš da nije ovo? Stojko Vranković. Ida. Ivan Šarić. Dudo Šimenc 100% ljudi, rekao mi čovjek. Jel ti sad poslao poruku? 100% onda je Dudo sigurno Šimenc. on. Ako ti je sad poslao poruku. Ne Možeš zna ići, se. Ajkulo!
rekla bih, rubno saberimo misli našeg panela detektiva. Što kažu? Ko je ispod Ajkule Drakule? Ajkulu Drakulu neće biti lako razotkriti. Detektivi misle da bi to mogla biti jedna od ovih osoba. Što vi mislite? Sljedeći nastup je onaj Meduze, a vi probajte tijekom priloga prateći tragove već i prije samog pjevanja dokučiti ko je ona. Izašla sam iz dubine ravno na pozornicu i zasjela. Like a virgin, touched for the very first time. Nastup fenomenalan. Jedno od boljih guzeljanja ove večeri. Ovo je maska koju je bilo jednak guš slušati i gledat. M zbog kostima, M zbog kretnji, M zbog glasa. Dokazala sam se odmah na početku. Meduza! I to protiv Tinke Linića. Usamljena i neshvaćena, bojala sam se otkriti drugima. Mislila sam da me neće prihvatiti, pa sam ih počela kopirati. A neko ko je bio u sjeni? Pomagala sam drugim velikim ribama da budu bolje. A ja uvijek u sjeni. Pa to je neki back vokal. To je back vokal. Ne brine me večerašnji nastup. Znam da sam se oslobodila i znam da sam na dobrom putu. Ja ne vidim, ja moram malo... Nikad nije dobro kad je Meduza na kamenu. Operni vokal. Nije. But every time I try to charm my fellow, he runs away. What am I doing wrong? Is it the dubstep in my song when I go? Wow! Excuse me, sir. Šta je ovo? Neko bipolaran. Get down on my knees and ask you, will you marry me? Sad sam se totalno pogubila. Bravo! Bravo! Kakav nastup! Bravo! Bravo! Bravo, Meduzo! I divni kostim. Istrpit ću ovo peckanje. Meduza, moram ti reći, čini mi se da se... Sviđa ti se? Ne peče kao ovo tvoji pipci, ne, ali znaš, moram ti nešto reći. Moram ti reći, Borko se malo zaljubio. Tako. Jako lijepo. Bravo. Mislim da joj se sviđaš, Borko. A možda se i Meduza zaljubila, ja sad više ne znam. Evo ti vidiš šta. Odličan nastup, moram reći. Vidi se da je fenomenalan, pravi pjevački glas. Pokušala nas je zavarati sa malo pokrivenim vokalom, pjevanjem, gdje se vidi da je odlična pjevačica zapravo. I sad mi je puno stvari jasnije u životu. Recimo šta? Šta ti je jasnije? A to da mi ništa nije jasno i da ne mogu... Ali mislim da znam tko je trebao biti pod ovom maskom. Ne znam tko je sada, ali znam tko je trebao. Tko je trebao biti? A nije važno, neću sad, to je neka moja rodica. To je sestrična. Ovo je neko ko je većinu svog života, svoje karijere bio u nekom backstage i odlučio u jednom trenutku izaći pod svjetla reflektora. Nema veze.
pod svjetla reflektora i zato smo komentirali da je to netko ko je ili za druge pisao pjesme, pisao tekstove ili pjevao back vokale. Mislim da je Jelena Radan. Jelena Radan? Da. Ona ima takav vokal. Odličan. Ovako, daću vam priliku da se i predomislite ako budete htjeli. Nemoj im dati priliku, ljubim te. A već osjećam meni da ulazimo u problem, ali šta ću, moram, tako smo se dogovorili. Ja mislim da bi to moglo biti od onih back vokala koji znam da super pjevaju, da može ovako operno pjevat, jedna mlada pjevačica koja je na takvom usponu da je već uspjela zakazati arenu 2030. godine, a to je Domenica. Klasično muzičko obrazovanje. Meduza, molim te, još taj jedan mali trag im daj da im pomognemo, iako slutim da ćemo im odmoći. Ajde, izvoli. 50.000 kilometara godišnje. 50.000 kilometara godišnje. Šta ide na turneje? Pa to je moj čovjek. Prepliva. Pa mi se srećemo onda po granicama negdje 100%. Ja bi mogao reći jedno ime. Ajde. Vis-a-vis ovih tragova što je bilo, kao ona iz pozadine i to sve. Samantha Reichardt. Dobro. Kakav mudraže. Bravo, da. Recimo, to mi malo baca na nju, kao došla iz pozadine, iz ona serija što je bila. I proslavila se. Šta opet? Ne, hajde šuti, molim te. Nije. Kad završim, onda ću Ajde. reći. Ja vjerujem da je ona i vidim da je i Meduzi to Prija joj, da, taj kompliment. Borko, fali nam samo tvoje ime, pa makar bilo ime tvoje sestrične. Antonella, Doko. Da, ona lijepo pjeva, da. Vi imate tako tih nekih trenutaka kad izbacite ta imena i kažete toliko lijepih stvari i ja kao pogledam i kažem, evo zato smo ih zvali. Dajte, molim vas, jedan veliki pljesak za panel. Hvala. Tebe su zato zvali. Meduzo, prekrasna, predivna, šarmantna, zavodljiva, glumstvena i prekrasna pjevačice. Možeš sada slobodno ići. Pozdrav. Ovdje su stvari već bile malo konkretnije. Da vidimo točno, probraćemo njihove misli što je rekao naš panel. Panel detektiva smatra da je jedna od ovih poznatih osoba pod maskom Meduze. Što vi mislite? 3 pjevačka dvoboja su za nama, no samo 2 glasovanja, što znači da ćete to morati učiniti sad. Pozdravite velikim pljeskom još jednom Ajkulu, Drakulu i Meduzu. Maneken. Jeste primijetili da uvek žene idu dalje? Meduza se malo boji Ajkule, čini mi se. Možeš slobodno doći, ja ću te čuvati. Dakle, draga publiko, vi odlučujete tko ide dalje. Glasujete za onu masku koju želite da nesmetano prođe dalje. Ova druga koja će imati manji broj glasova još će jednom stati pred vaš strašni sud. Glasovanje kreće sad. Imam rezultate. Želite znati? Koliko želite znati? Maska koja direktno prolazi dalje iz ovog pjevačkog dvoboja je... Meduza! Hvala ti, Meduzo, možeš ići, krasno si. A lipi moj! Šta da ti kažem, vratit ćeš se još jednom ovdje na pozornicu, no nećeš pjevati, već ćemo imati glasovanje za svih 5 maski koji su malo lošije prošle u pjevačkim dvobojima. Ali upali svoj šarm i onda se nadamo da ćeš proći dalje, može? Doviđenja! A sada slijedi pravi ženski dvoboj.
One su Majka Zemlja i Licitarsko srce. Prošli put nas je zbilja očarala. Ona je milostiva, a nadam se da će biti i milostiva prema nama. Majka Zemlja! Majko! Evo dolazi. Majka. Dobrodošla kao mis svijeta. Dobrodošla, divna kao i uvijek. A stiže nam druga duelistica ovog pjevačkog dvoboja. Zapamtili smo je od prve emisije, uzela nam je srce i svojom izvedbom, a pamtimo još one stvarno dobre noge. Licitarsko srce! Meni je ona omiljena. Dobrodošlo srce, dobrodošla Majko Zemljo! Dakle, ovo će biti možda najteži ovoj danas. Ja ne mogu dozvoliti da se nastavi ova emisija dok svi u studiju i svi koji nas gledaju ne vide kako Borko Perić sudjeluje u glasovanju. Molim te, pokaži svoj token. Mi nemamo tokene, on je sebi svoj nacrt. Napravio je. On je sebi svoj nacrt. I onda on stisne. Toliko želi sudjelovati jer je to jedino važno. Uvijek su mi rekli važno je sudjelovati. A ne, ovo će sigurno biti najdinamičniji duel, jer koga izbaci? Jedna je Majka, a jedno je i srce. I sad kako? Koju poruku poslati? A dvije su noge. Mislim, 4 vjerojatno, ali dobro. Dvije se vide dobro. Ajmo možda prepustiti sve, ne sudbini, nego njihovim nastupima. Vidi zemlje što se razbaca. Ovo je pogled u budućnost. Srce ti pjevaš drugo, Majka Zemlja pjeva prva, no prvo gledamo prilog da vidimo možemo li kroz tragove otkriti tko se krije pod ovom krasnom maskom Majke Zemlje. Ti se srce malo strpi. Ajme, ljudi moji, čaj je bilo vruće u studiju, a narod... Muški glas. Vibrato, falseto, ovo kod da neko actually zna pjeva. Pa svaki put kad bi se ja zaljubila, onda bi ja to tako pivušila, onako, ima puno skrivene poruke. Kostim fenomenalan, jako dobra ideja. Savršeno. Niko je ne treba, ni plesači, ništa, sama pojava dovoljno. A jesam vas prevarila, lipi moji, nisam vam ja Zagorka Marica, volim ja te zagorske brega, volim bome i more. Znači neko koji ima veze s Dalmacijom, ali neko koji je iz Dalmacije. Pojist, popit, izist pravo, kaguđaj, vina, zrno, soli, maslina, bila, boja mi se nosi, baš, da mi kušin bude stina, baš i nije nešto, više sam ja za kušin, fino. Ča volim kad pliva klapa ispod volta, da je meni i svima oko mene lipo i nemoj samo da sekiram. I znate, lipi moji, čaču vam reći, a ča ja volim ono ljubavi, a tek stare ljubavi kad onako ko dobro vino odležu, a te su mi najmilije. Da ovako zemlja proslavlja sa pucačinom. Da. Pa šta je ovo, majka? Šta ćeš na tom svijetu sve vidjeti? Operni vokal, čisti. Bilo je suza, bilo je smijeha, al brzo prođe sve.
Gle, iako si ti majka zemlja, ovo je bilo vanzemaljski. Još malo tamo, da se lijepo vidimo, ha? Da, bilo je fenomenalno i kad sam vidio da iz nje još izlaze dvoje, razumiješ? Ja sam mislio da tu ima mjesta. Ali evo, ne znam, pa ima mjesta na tom svijetu. Tako je, mislio sam da to može recimo biti Ivanka Bojkovac. Ali, pošto je to moja kolekcija, mi smo dugo radili, razumiješ, pa je pozdravljam ovim putem. Ako je ona tu ispod maske, nek mahne. Jest, znači, kako sam je provalio. Da. A bila je na ovoj dijeti, tako je, jer je ona bila na dijeti i sad ona želi da kad se otkrije maska, da se vidi kako je smršala. Koristila je ovu pobožnu dijetu, ovu sve jedem, a Boga molim da smršam, tako da je ona, ja mislim, to vjerovatno. Znam tu dijetu, bila sam na njoj. Bila si na njoj. Je li uspjelo? Treba pitat. Znači, operni je vokal, neko ko sigurno je školovao glas dugo i koji čini mi se bio na nekim natjecanjima, tipa ova koja su pjevačka natjecanja. Zanimljivo mi je bilo među onim hintovima da se onaj dere kraljice, to mi je drugi hint. I treći hint mi je što koristi muški glas dok priča. Ja sam to sve spojila u jednu osobu koja mislim da je. A to je Nina Kraljić. Nina Kraljić. Koja je biseksualka i zato i muški glas. Kraljice! Kako si kraljice, ja sam kraljice! Nina Kraljić, kraljice. Onda je kraljica. Sve mi se povezalo. Samo malo, jel može trag još jedan da vidimo jesmo li uopće... Može. Njoj ne treba trag, ona zna. Ako želiš. Boja kose? Ne zna se. Boja kose se ne zna. Pa kod Nine Kraljice isto ne zna boja kose. Mijenja boje kose, da. Non-stop mijenja boje kose, meni je to logično. Ja sam zadnji put rekla, ma ovo sigurno nije Sandra Bagarić, pa toliko sam to decidirano rekla da ne smijem više ponoviti, pa ću reći da je Arijana Čulina. Ona pjeva, ona glumi, zna se kretat po stage-u, glumi u kazalištu, komotno bi mogla biti Arijana Čulina. Može. Dobro, još sad ako Borko i ovaj put kaže veto, gotovi smo, ali imam dom da ima neko ime. Pa ne, ja bih potvrdio, zapravo, evo, slažem se sa Tomkom, svakako se slažem da bi to mogla biti Arijana Čulina. Opa! Okej, Da. Slobodno, majko zemlja, možeš ići, bila si savršena, publika će to potvrditi pljeskom, sigurna sam. Bilo je tu i nekih ideja koje smo pročitali već na društvenim mrežama i nekih sasvim friških novih. Kojih? Majka zemlja do sada je pokazala 2 različite izvedbe i detektivi misle da bi jedna od ovih osoba mogla biti skrivena pod maskom. Što vi mislite? Ovo je jedini ženski dvoboj u današnjoj emisiji, ili mi barem mislimo da je jedini ženski dvoboj u današnjoj emisiji. Majka zemlja je i otpjevala i rekla nešto o sebi, a sad samo čekamo tragove o licitarskom srcu. Kad me ljubiš, znaš li da meni tad je nedelja. Lijepe razvijene noge. Ja bih rekla da su to ženske nogice. Ova pjesma za mene ima i posebno značenje. U jednom trenutku mog života morala sam napustiti jednu svoju ljubav i to mi je uzelo komadić srca, ali me odvelo novoj. Ja sam fascinirana hodanja u ovolikim štiklama, plesanja i okretanja po pleksiglasu, svaka čast. Zakaj volim Zagreb? Možda ne moram reći, ali za mene on je i od većeg veći. Sve je više beli, sve je više plavi, ali ja sam u njem Zagrepčanec pravi. U Zagrebu je ljubav, u Zagrebu je dom. Tu je moj život. Kao kombinacija sjevera i juga. A večeras ću ostaviti srce na terenu. Vatreno. Muško. Ovo je muško. Ti misliš da je muško. Koji muškarac ima ovakve? Blizanac. Muško, bavio se jahanjem, vidi se da je muško. Misliš zbog nogu ovo da idu... Da. Ovo kod je Tina herself. Come to me, wild and wild.
je muško. Ne. Give me everything I need. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Oh, stuck on your heart. I hang on every word you say. There's a part. Baby, I would rather be there. Znaš kako je pjevati plesat pod ovo? Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Oh, stuck on your heart. I hang on every word you say. Don't tear us apart. Oh, no. Baby, I would rather be there. You're the best. Gospođo Tina, kako ste? Odlično, kako skokne ovo naše srce. Rastavit će se srce na pola. Neće. Ovo je bio fenomenalan nastup, meni najdraži do sada. Da? Da, ja srce nekako najviše volim, zato što je toliko energična, toliko je slatka. Nemate i operni vokal, nego taj malo hrapavi koji je proživio svašta u životu. Aha! Da, a ove nogica, mislim da sad svi gledaju kartoteke nogu u Hrvatskoj, pokušavaju pogoditi po nogama koje, a ja bih rekla da je to jedna osoba energična, puna života, uvijek on top of the game i koja može pjevati jer ima iskustva pod ovako ogromnom maskom s ovim finim nogicama. A to je Indira! Bravo! Je moguće? Bravo. A reakcija publike, vidiš? Izvinjavam. A divne su je noge. Ako je Indira fino se stesala. Svaka čast. To je taj... Šta sam ja ovdje zapisao? 2, 3, 5. Radić, Levak. Evo, Ja slažemo se. zapisao ovdje. Da se ja i Emi kako ona slažem. ovako pleše, ovako Indira pleše, ovako ona. Ja tačno znam kako ona ga zada. Kako zabode. I to je ona. Vidi, Indirica, jer je nju muž, njen muž je nju sad utego u teretani. Ona je ko lampa. Nema, ona je sad... Ko bomba. Nema, to je to, vjerujte. I ona To se su sad te još noge. sredila. Indirice, otkrili smo te, skini tu masku odmah. Da vidimo hoće li trag potvrditi ovu sumnju, jer čini mi se da se publika dosta slaže s ovom Tako je. idejom Indire. Pa vidjeli smo- Jel da? To je njen gaz. Njen gaz. Možda bi sad srce reklo da, ali ne smije otkriti. Srce, je li Ova imamo je još druga, nešto ima i za druga. reći našem panelu detektiva i naravno našoj svekolikoj hrvatskoj javnosti? Reci slobodno. Reci nešto. Govorilo je srce na puno jezika, ali toliko ih je i zaboravilo. Govorilo je srce na puno jezika, ali toliko ih je i zaboravilo. Neki prevodilac, a? Samo malo, ako ubraja jezike iz bivše zajedničke zemlje, onda to može biti neko ko ima te godine, pa kaže joj, znam ti ja i srpski, i bosanski, i hrvatski, ali sam zaboravila, zapričao sam o To više nije hrvatski. moderno. Tako je, to je ta. I jedno smije se ubilo. Antonija ili Borko, dajte mi još jedno ime. Ja sam rekla u prvoj emisiji, ponovit ću u ovoj,
Mile Legović, i dalje stojim da je to Mile Legović. I dalje misliš da je to? Znači, današnji nastup ti je potvrdio tvoju sumnju, nije te odveo u nekom drugom smjeru. Nisam 100% moram priznat, ali Mile Legović ima super noge, energična je, super pjeva, malo je prilagodila glas, ona je malo svjetlija, ona je malo tamniji, ali mislim da bi mogla biti Mile Legović. Možda bi mogla. S tom mišlju rastajemo se od našeg srca za kojeg nadamo se nema aritmiju. Srce, ljubimo te. Pazi. Ako ovo pukne, nek imam i rezervno. Da vidimo što je naš panel detektiva sve pomislio kada je srce završilo svoj nastup. Panel smatra da bi se pod maskom licitarskog srca mogla skrivati jedna od ovih poznatih osoba. Što vi mislite? Svaki dvoboj nekako je sve bolji i bolji i čini mi se da će vam publiko biti sve teže i teže. Slijedi glasovanje. Pozdravite ovdje na pozornici Majku Zemlju i licitarsko srce. Kako elegantno dođe Majka Zemlja, a kako nam slatko docupka ovo licitarsko srce. Draga publiko, vi odlučujete o tome tko direktno ide dalje. Glasovanje kreće na moj znak, a to je sad. Imam rezultate. Da vas čujem malo. Borko, jesi glasao na svom tokenu? Jesam, ja sam glasovao. Maska koja posredstvom vaših glasova ide dalje je... Licitarsko srce! Bravo, licitarsko srce! Duboko dišemo. Bojim se da te ne strefi herc. Možeš ići, srce, slobodno. Lijepo te pozdravljamo. Mislim, realno teško se s ovim srcem boriti, ali Majko Zemljo, za tebe nekako ne brinem. Vratit ćeš se još jednom na posljednje glasovanje danas. Dajte veliki, veliki pljesak za Majku Zemlju. A mi idemo na posljednji pjevački dvoboj dana. A to je senzacionalni dvoboj između Kiborga i Slatkača. Prošli put nas je oborila s nogu svom izvedbom Bad Guya Billie Eilish, a sada, drage dame, draga gospodo i svi vi koji se identificirate kao procesori, pozdravite Kiborga! Krasni naš Kiborg. Svi znamo da tekućinu nije dobro držati pored kompjutora, no mi smo buntovni i napravit ćemo baš to. Stiže naša zamrznuta tekućina, još pritom jako slatka, Slatkač! Dakle, lijepo sam vam rekla, svaki sljedeći dvoboj će biti sve teži i teži.
Slatka je fenomenalan vokal i Kiborg je isto jako dobar, ali Slatka će mislim toliko briljantno pjeva da on stvarno može nadoknaditi što nema koreografske mogućnosti, ali vidit ćemo kako će se pokazati. I jedna ruka je Slatkaću duža ili... Ili je to ruka? Mislim da se rastopila ta strana sladoleda koja stoji do ove navijačke publike ovdje. A Kiborg, ništa se ne brini, downloadat ćemo ti sve ako slučajno je nešto nedostajalo po riječima naših detektiva. Idemo na dvoboj, jesmo li spremni? Prvi nastupa Kiborg. Pogledajmo što će reći o sebi, možda uspije otkriti kakav traži. Dnevnik Kiborga. U prošloj emisiji smo se družili uz Billie Eilish. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. Odličan performans, glas vrhunski. Mislim da će nam dobar hint biti činjenica da osoba odlično govori engleski jezik. I'm the bad guy. Drago mi je da su prepoznali moju toplinu. Doduše, možda mi se samo pregrijao sustav. Danas su mi ugradili čip za španjolski. Donde está una biblioteka? Još jedan čip koji su mi ugradili je čip koji nam onemogućuje kašnjenje. Kad Kiborgu kažete podne manje kvadrat ili 3×7, velike su šanse da će nam se pregrijati sustav. I nemamo tehničke mogućnosti da shvatimo koncept pomalo. Ali danas ćemo probati upravo to uz pjesmu Despacito, koja zapravo znači polako, ali ako 12 može značiti 12 i 15, onda je sve moguće. Ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo en manuscrito. Jesi zvuči kao profesionalno? Da. ¿Quién le enseñas a mi boca tus lugares favoritos? Baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides su apellido. Despacito. Pa Kiborže, rasplesao si nas skroz. Mislim, ne znam ako niste primijetili, Kiborg je prošli put vrsno pjevao na engleskom, a sad na španjolskom. Da, jeste fenomenalno. Ima sve aplikacije. Sve. Fenomenalan nastup, ja sam oduševljena. Jel da? Da. I to i kako pjeva na raznim jezicima i pleše na raznim jezicima. I u svakom momentu, iako je onako seksi se kreće, zadržala je te robotske pokrete, tako da ima nešto glumačko u sebi. Možda nam je to neki hint. To je 7 od 9. Bravo, 7 od 9. El nastupo me gusta mucho, a escúchame que te dijo. Ja znam tko je to. Ajde, jel danas nešto znaš? Ja moram reći ovako, da je to odličan vokal.
Pozicija jezika je dobra, za više jezika. I to bi mogla biti po pjevanju, po svemu, jedna pjevačica glumica. Ne znam da li da kažem ili da lažem. Ma ne bi sam htio se nametati. Ali mislim da to Maja Posavec. Maja Posavec. Može. Legitimno. Da. Ja ne mislim da je Maja Posavec. Ja ću se držati onih hintova koje smo vidjeli u videu. Znači, neko ko je u nekom televizijskom studiju kao host, neki voditelj, odnosno voditeljica. Žensko je sigurno. Maja nije imala tog iskustva. A isto tako ne smijemo zanemariti ponovno ona fleksibilna koljena i sve ostale dijelove tijela, to. Pa ću ja reći Renata Sopek. Ali Renata ne zna španjolski. Kako znaš? Znam. A ja bi rekla, isto bi se zaustavila, mislim da taj hint nije bez veze da je neka TV voditeljica, i ja bi možda pomislila na moju prijateljicu, jednu koju znam da super govori i engleski, a mislim da je čak i na španjolskom imala neke znamo, Znate svi. Ajde. I radi na RTL-u, što je praktično, o istom trošku. Ana Radišić! Okej. Dobro. Može i to proći. Vidjet ćemo može li. Možete vi sad reći sve. Samo možda kad Kiborg kažeš reći vi o sebi. Bravo. Na ljudskom. Tako je. Vam se rasvijetli situacija, izvoli. Volim kupovati stvari koje mi zapravo ne trebaju i samo skupljaju prašinu. Znači to smo svi mi. Svi smo mi Kiborg. Da. Da čujemo Enisa. Ne znam, ja se lomim između Neymara i Mesija. Da. Zaista fenomenalan nastup. Nemam još ime i teško ću ga imati. Mislim još ne 2 epizode ako nastavim. Tako da. Dobro, može i tako, okej. Reći ćemo kao, moje mišljenje, Mojmira nije. Mojmira nije. Kiborg, izvrsna si bila, da vas čujem publiko, zadovoljni. Svi smo se rasplesali. Da ga spretno izbjegavam ovu masku, da. Slobodna si, možeš ići. Da, svojim robotskim putevima. Tako bi svi trebali. Čini mi se da je naš panel detektiva, a i vi u studiju, da ste bili zadovoljni ovim nastupom, pa su pale neke zgodne ideje. Naš panel detektiva večeras misli da bi se ove osobe mogle skrivati pod krinkom Kiborga. Što vi mislite? On je toliko dobro pjevao na prvom nastupu da nas je to potpuno izbunilo. Možda prilog i ono što će ispričati više pomogne pri pogađanju tko je ispod maske slatkača. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, ice cream, ice. Slatki slatkač! Moglo bi se reći da sam se topio na stage, koliko sam se mučio da tu koreografiju napravim, ali bilo je jako lijepo, izguštao sam si jako. Dobro pjeva! Treba mi inzulina, meni je sada... Rubno smo dijabetičari, svi postali u studiju. Drago mi je da su skužili da sam sladak i da sam tako sladak pobjedio Baltazara. Spojiti šećer i dobar izgled mi je nimalo lako. Ako želiš imat tijelo seksi, pumpaj. Treniram 6 dana u tjednu i tako godinama. Pumpaj. Biceps, triceps, kvadriceps, keramika na trbuhu. Malo mi je čak i žao što me sada vidite kao radnu ploču. Teretana je moj drugi dom. Sljedeći nastup nastavljamo u ovako slatkom tonu. Ovo može biti 6 dana u teretani, pa tu da poludi. Pa ja ti idem teretano. I nakon toga obučiš kostim slatkače, ništa se ne vidi. Neki fitness instruktor. Ne, nemoguće. Ne, a? Ne. Oni su najmanji u teretani. Nisu samo u kafani. She's out to get you, danger.
toliko dobar vokal da to može samo par ljudi uzeti. Ovo je Luka Nižet. Konačno. So far from typical, tonight vibes. Before you play with fire, do think twice. If you get burned, don't be surprised. Got me lifted higher than the ceiling. Oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? 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 But you won't give me tonight. Sugar, how you get so fly? 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 Tu sam. Ma ovo je neka prevara. Oni puste matricu, pravo originala i onda ti samo dođeš i budeš sladak. Tako je, pa navalili smo mi to. Ne možeš više nas uzeti na istu Pa da, mislim, sad već drugi put bez greške, sve savršeno, mislim, malo ono. Jesi sladoled, ali ono. Ljudi moji, Zdravko Čolić. To je to. Pa sad je sve jasno. Pa za nije cijeli život slatkač, teretana, ide čovjek svaki dan trenira. I lokice oko njega. Zdravko, šta da ti kažem? Ne, Čola, 100%. Čola. Ne, ja mislim da je to nekog, on toliko dobro pija, toliko ima talenta da nema šanse da mi za to nismo čuli. Ja mislim da je to neko ko već ima karijeru ozbiljnu. A to je Čola. To čak inozemnu karijeru, a ne, to nije Čola. Dino Jelušić. Ko bi drugi mogao biti? Pa može biti Dino I vratio se ponovno na naše tržište. Korijeni su korijeni. Kad smo već kod vokalnih sposobnosti, a ovdje smo se svi složili da su izvanredne, isto jedan, znači nije Čola, pusti. Upravo Čolu i ne ide. Damir Kedžo, vrhunski vokalist, isto on je fit i to, ali jedini koji je bio na Euroviziji, a nije. Bravo, koji je skoro bio na Euroviziji. Ja bi samo zastupala interese ženskog dijela ovog detektivskog panela, pa kod god da je, čisto da zna da očekujemo kad se maska skine, da se skine dovoljno da mi vidimo tih 6 dana gdje odlaze. Ajmo na jedan još mali hint, možda Borku pomogne, jer Borko razmišlja kako će izgledati susret slatkača u teretani. Ajde, reci nam. Jako sam mlad za svoje godine. Jako? Jako sam mlad za svoje godine. Jako sam mlad za svoje godine. On je djetinjas. Znači, sad će reći Čola. On je star, a djetinjas to je Čola. Da, je. Mogao bi biti, da, Čola. Jel vam pada ko na pamet? Jako sam mlad za svoje godine. Pa to je Čola, ljudi. Moj čovjek izgleda ko da mu je 40. A to je istina, da. Ne. Ja sam rekla Kedžu, jesi ti rekla nekoga? Nisi je rekao Kedžo je star za svoje godine. Dinu Jelušića koji je mlad sam po sebi. Dobro, a kog si ti rekao? Pa ja ću se pridružiti kolezi. To, brate. Eto, idemo do Čole. Pridružiš? Ja mislim da hoće se meni pridružiš. A da, i to. Da. Pridruži mi se. Ajde, sjedi. Pa ja mislim da je to, da je Čola. Rekao bi moj kolega Stole, dirljivo iskustvo. Pustimo, Slatkač, možeš ići. To ti je to, ja ne znam kako ti je biti u maski i slušati što oni pričaju, ali oslobodit ću te tog teškog zadatka. Možeš ići, dajte jedan veliki bljesak. Dva tila, jedno tilo. A što Antonija, Ida i ova simbioza misle tko je pod maskom? Ajmo malo zbrojiti. Panel smatra da bi se pod maskom Slatkača mogla skrivati jedna od ovih poznatih osoba. Što vi mislite? I došao i taj trenutak, morate ocijeniti naše natjecatelje zadnjeg pjevačkog dvoboja. Keyboard, Slatkač!
kablama, da daskom. I dobrodošli u finalnu emisiju. To je finale, danas vuci kablove, kako ide, kupi kablove. Motaj kablove. No, prije toga, ipak, dajte ljudi da odredimo tko vam je bio barem pinkicu slađi, draži ili bolji u ovom pjevačkom dvoboju. Glasovanje kreće sad. Imam rezultate. Opa! Maska koja ide dalje je... Slatkač! Kiborg, sorry, vratit ćeš se na još jedno glasovanje. Može, dajte jedan veliki pljesak za Kiborga! Jesu li bili dobri dvoboji danas? Znam da vam je bilo teško jako odabrati, prisjetimo se tko je bio u dvobojima bolji, a tko će još jednom stati pred vaš strašni sud. Maske koje su večerašnjim nastupom osigurale prolaz dalje su Dalmatinka, Tintilinić, Meduza, Licitarsko srce i Slatkač. A maske o čijoj će sudbini odlučiti glasovi publike su Torpedo, Punjena paprika, Majka zemlja, Ajkula Drakula i Kiborg. Znam, svi smo nestrpljivi. Molim vas, velikim pljeskom pozdravite naših 5 maski iz zadnje klupe! Znam, predivno ih je ovako vidjeti. I malo će biti teško odlučiti, to sam sigurna. To je ta dramatična 3. epizoda. Imate čak 5 maski za izbor. Odlučujete vi, draga publiko, i ne bih vam bila u koži. Glasujete za onu masku za koju želite da ide dalje u natjecanje. Uzmite uređaje u ruke. Borko, pripremi svoj token. Tu je, pripremljen je. Glasovanje, vrlo teško glasovanje, kreće sad. Reći ću ovo posljednji put u današnjoj emisiji. Imam rezultate. Maska koja sigurno prolazi dalje je... Majka zemlja! Čestitamo! Dvije maske, koje ću vam sada reći, imale su podjednaki broj glasova. Tjesno! A to su... Punjena paprika i Ajkula Drakula! Ove 3 preslatke
maske su sad slobodne i možete ići. I Paprika, i Ajkula, Drakula, gužva je nastala i Majka Zemlja. Lijepi pozdrav, vidimo se u 4. emisiji. Ostali su nam na pozornici Kiborg i Torpedo. A. Maska koja ide dalje. Dajte prvo da vas čujem jedan veliki pljesak za obje! Maska koja ide dalje je... Torpedo! I ostalo je samo jedno neodgovoreno pitanje. Tko je pod maskom Kiborga? Detektivi, ovo vam je zadnja šansa. Ja mislim da je to, stvarno mislim da je, iz svojeg srca mislim, jer po načinu pjevanja, načinu kretanja, gestama, koljenima, rukama, po svemu, interpretaciji, glumstvenosti, šarmu, Maja Posavec. Dobro. To je tvoj finalni odgovor. Pa je, očito. Moj konačni odgovor. Čekaj, pogledaj malo bolje samo. Ok, puno smo tu imena... Izbacili. Puno smo tu imena izbacili, da. Ja ostajem pri svom. Renata Sopek, pa ćemo vidjeti. Može. Sreća prati hrabra. Nije to Renata. Možda je Renato. Petek. Da, mene užasno sad zanima koja. Ja sam rekla Ana Radišić i sad mi je glupo mijenjat i radi nje i radi nas. Tako daj da vidimo koja je. Šta ti misliš, Enis? Ja ostajem pri svom da nemam pojma koja je. Jer ja sam... Čola! Tako je. Čola! Nije Čola. Čola nije. Ali je neko zaista, što je rekao Borko, da je neko ko zna šta je scena, da je neko ko je i glumstven i pjevački jako, kako bi rekao... Nadaren. Tako je, i da i pjeva i glumi i moram priznati da mi je i žao što je Kiborg ispao, zato što nekako mislim da je mogao ponuditi još više toga i nekako emisijama, ali evo, publika, Svjetina je odlučila šta će se desiti dalje. Kruha i igara. Tako da pogledajmo i odlučimo. Spremni smo? Ime zaista nema. Ajmo vidjeti. Polako samo. Skini masku! Polako. Skini masku! Skini masku! Skini masku! Ajmo! Da li znak? Andrejica! Ja sam mislio da je Maja! Izvoli, ljubavi, mikrofon. Čekaj, ja ću te srediti. Prva stvar, oprosti što ti lažem već neko vrijeme. Oprošteno ti je. Antoni i ja se čujemo svaki dan i to je bilo dosta teško. Onda ti pričaj, ja ne mogu. Isprike mojoj prijateljici Marini koja me pitala jesam li Kiborg i rekla sam da nisam. Pozdrav Vidi Prester koja me srela na eventu prošli tjedan i pitala jesam li Meduza. Rekla sam da nisam. I to je bila istina. Nisam lagala. I hvala Antoni što ću morati ići na fizioterapiju jer sam zbog tebe bila na koljenima i ovaj put. I želim se zahvaliti svim ljudima koji su sudjelovali u ovome i oni koji su znali i oni koji nisu. Ispod maske je... Teško. Jel ne osjetite? Bizarno, ispod maske teško je hodat, doduše meni je još lako i svaka čast svima koji imaju puno veće, kompleksnije maske što nisu jednostavno odustali od već jer je stvarno vruće i teško. Pazi, Renata Sopek, a.k.a. Andreja Andraši, daj nas počasti malo svojim glasom i u buduće.
jer si tako dobro skinula Billie Eilish i danas ovo što si pjevala, slobodno pronađi i novu karijeru. Ja bih ti se zahvalila na prijedlogu i rekla da je narod dovoljno propatio, tako da možda u nekom drugom životu. Ali će biti okej, još jednu izvedu ću danas. Idemo još. Može još? Ja ću ti odjet kacigu, prijateljice, a malo ću i porazmisliti o našem odnosu. Dame i gospodo, Andreja Andrašik kao Kiborg, još jednom Despacito! Llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal, te voy acercando, voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto que he tomado sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no sabes.